Şatırata. Kol çalılar hürmetli olsun. Barakelde. Hürmetli olsun. Bizde o vakit az söyley turgan jamat көп. Андыктан мен жаматтарды birden чакырып бул жака. Аты аталган жаматтар келип берсеңиздер. Руслан байке жана Тимур байке баштаган жамат. Бул жака чейип берсеңиздер. Жана той ээлери. Чоң улуулаш. Келиңиз. Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar, şükürsüzler Aqtoyga. Bağışan, jene, şu toymar, Aqtoyga taşı toylardan olsun. Allah Teala sizlerge uzak ömür versin, eki güne baktı nasip olsun. Baldarınızlar, kızlarınızlar daim sizlerge en жақсы bakıt, atan-elik bakıttan gelsin daim sizlerge. Şu beşikteki balanın bek olan günbesinde şu balalar sizlerge daim жақсылық күндер tatlı olsun. Hiç kaçan ormanızlar, deniz soluklarınızlar, şu her bir jaygan dasturxonlarınızlar жақсы günlerge nasip kılsın. Allah Teala niyetlerinizi kabul kılsın. Şu daim kırgız yeri tinç bolalı, deniz solukta olalı. Daim hiç kaçan ormaylı, tınç aman el tutuğa başkalar nasip kılsın. Şu daim dağı bir yol vaqt oyman şu kulluk olsun. Bizim jamatımız sizlerge daim deniz soluk kalay. Şu bizim tileklerimiz, Allah'ın niyetlerimiz kabul kılsın. Ayıplardan söyleyip durganlar var mı? Bu aranızlar koşulasınlar ha? Gelingizler ona toy eğilerine. Estirip keserek çok düştüğümüzde bu. Söz bedeli jamat кезеги улатып өстүк. Менин кийинки чакыра турган кадырлуу конокторум Текен байке жана Талант байке баштаган жамат келип бериңиздер. Болуп турат. Кимиңиздерден баштайбыз? Келиңиз жана. Assalamu alaikum. Kardeşlerime, seni Fatlohumuzlar, şu vatandaşın olayını görüp, kızlarının hizmetini görüp, kuşların kümesinden sizler Fatlohumuzlar, sizler oğullarlar olayına. Tüm oğullar kalkmış ol, toyun olsun, için gözden tutayız. Assalamu alaikum. Vakti toylar karşındaki toylar uluk olsun. Şu buğulardan buyursa ulayın gör. Kırgızların yüreğini jaragan çıkan jigitlerden olsun. Ardayın жақсы günler olsun. Şu kızlarınlardan, muğdarınlardan şu kızlardan ulayın görürde жақсы. Çoğun ardayını olup жақсы toylar. El avında, el sultanlar insan yatan bol görürler. Dilerim neyimiz dile жақсы. Ardayın жақсılıklar kalın görürler. Rahmat. Tabadı. Kalganın benim sözüm. Aranızda koşulasınlar, gelingizler atar. Alıp kelgen beleklerdi tapşırıp bekliyoruz. Adalette estetik eserleri götürüyoruz.
Aç. Sizlerge görgünüzlerde bunca kabul oldu. Dagı bir bugünkü toyumuzun görüp olgan konkurska uğraş görgünüzlerde. Yemi jala ayınlara konkursu uyuşturup azır mırzalarga. Bana 3 mırza geldiğinizde öz kalamızdan bilen 3 mırza. Canlar. Aklı. Bir canlardan gelizler. Canlar. Nasıl? At canlar, sizge ağa. Mağara atacağım. Ekir bölük boluştu. Teke canım. Çeke, sizge ağa. Tok. Lakin özgürce oldu. Yerdi ağalar. Sizler bulacak Giresun'da özgürlüğünü 4 gün burada. Tipa özgürlüğünü kamanda toplayıp gelirler. 4 gün burada. Özgürlüğünü çakkan, kızkalar turgan sizlerle konkurstu. Şu çekişte alıp böyle turgan zamanında. Özgürlüğünü 4 gün burada tavuk gelirler. Oyun şartını düşündürüyorum. Ben sizlerden gözünüzlerdi tamam, kolunuzlar men karmaysızlar mı? Sizlerden ol dedi gözünüzler tamamlandan keyin aralaştırıyorum. Özünüzler sizler komandanızlar at kişinep uşul 5 adam özünüzlerdi bir-birinizden tavıp komandalar çoğulganda çoğulduk dep fikiraslar. Ben sizlerdi kara oturam. Gözünüzlerdi tanıgandan keyin bu oşokta teke komandası echkiga okşop maraysızlar bir-birinizlerden aralaşmagan kalmaysızlar. Toğuk komandası toğuk okşoysuzlar. Gözünüzlerdi tanıgasızlar. Gözünü kiyip açıp oyunun şartımızda oyundan çektiler. Keliniz. Bulcaka qaraymiz. Bulcaka. Жоқ, men almashtirishim kerak. Oyunun sharti shunday. Hech qanday ko'zni ochuv degan bo'lmash kerak. Hech qanday jag'anday o'yinni buzishga harakat qilmash kerak. Kim o'yinni buzsa, o'yindan chetlatadi. Sizlar kichkina sazroq atlashoq. Ayg'ir bo'lasiz. Sen ayg'ir deb. Keliniz. Bunaqa. O'zingizga to'g'rilaringiz. Qana oyun bizden bugünkü talapkeler dayar olsa oyun 3 köçeyi sanayıp başlayırız bulagan kişinin tartışma. Oşor kiminizler daha bir eski etip ketem at bolsa atlı tuğrap bir kişiye çünkü tavışınızlar gerek. Toğuk bolsa toğuk tuğrap kişiye tavışınızlar gerek. Götürürüz aga. Oyun başlandık. Toğuktu. Oşor vardı tekeni karoçe. 1 2 3 ketdi. Turumuzlar kimler bir tutamar eken? Bağırağınızlar, kişilerinize, bağırağınızlar. Gel. Tolduk. Memnun'dan 6 oruz bulduk. Sizler törtörümüzden ne diyor? Ben oynatmam, bu caklar dürüp ağırlı. Karoçe, gözünüzden açıyor bizi. Oyun cep çönekey, bolğanı şul, kara bizden ortaga çok toğun akça. Ağalar, çoluklarına da cansanızlar. Öte sizlerle jakın araştırılğanı sebepten sizler birbirinizle oyun aldınızlar. Alış toyuşunlara gidip, teki jakka bol jakka şunda kızdırak bolmağı bile. Çak bile bitip kaldı da. Çak koymasında utkanada mutlu. O tekerden alttan ayrıdan vardı. Utkanada mutlu. Ben konkurs kim olsa o şoğu bizim birinci olup tekeler komandası mutlu. Kol çağlarına taraftar. Hazır uşuğa toplanan bizlerinin son akçalay sıyılıp sana toy eğlerinin altından sıyılıklar başladık. Gelmekte. Ming son ne bu arada? Gelmekte. İkinci orama 500 son. Ming son akçalay gelip cüzdür bile. Pek de çocuklar kolda çalış. 500 bile. İkinci orama kayıt kanalda oluyor. Ben anlattırıyorum burada kaçır. Onu da çoğuna yakmakarsa. Kol yaptığını anlattayım ki diye senden de görüntülüyor. Atlar
Kolçolar. 20%. Doktor komandasına. Ben oyunca çocuk gitmeyiz ama gitmeyiz. Nakil. Doktor komandasına, kapitan komandasına aga gitmeyiz. Son yerlerden bilek var. Bizim birinci orundu eğlegen Arsene alıp gelmedi önce. Bunu da bitiren kanlar. Birinci orundu eğlegen Tekeler komandası. Kocalar. Toy eğlegenin altından sizlerge ben kavlalarımızdan Uşunday toydu, kızıldı, panedildi. İkinci orun. Doğru oldu. Doğru komandasına Kolçolar. Üçüncü orun. Atlar komandasına Kolçolar'ına toptu. Toy eğlenlerden az da olsa gökten kavalar koymuşlar. Orunluktan orun alıp çoluklarını kayra etekelerde kapşırırızlar. Ardından elbette sizlerge bizden ırkçı jigitimiz özünün önlerini anlap kesin olmaktadır. Kavalar koymuşlar. Doktor, Çaykana kafesinin 3-cü sıyı tarmağı aş dayar olup kaldı. Andықтан біздің жігіт ырда бүлкі чөкті, сіздер жақсы сөздерден, кеңештерден айтышып, отырып, аштан алып отырыңыздар, алдыңыздарға аш сыйлы тамағы тартылып отқан келді. Келе қойсын.
Katarına veresin ya. Doğru mu? Aytmam koşunda verirsin Katarına. Hadi tutturun. Birinci tavuk. Qimmatli qo'noqlar, bugungi Jettek to'yimizning oxirgi jamoatlarning bu chaqqa so'z ketegini chaqiraylik. Ikki jamoat birga chiqadi. Eringiz Bektur boshlagan jamoat, Janob Murat Suyun boshlagan jamoat kelib beringizlar bu chaqqa. Janshkadan keyin kim? Zamra gavicha bu yoq. Emilega siz ne ayırga? Hurmatli qo'noqlar, endi so'zlarga ketaversek, ushul yerda jalpili xizmat qilgan Murat Janob Suyun, eringiz Bektur boshlagan jamoat bu joyga kelib beringizlar. Xizmat qilgan yigitlar, janob ayollar kelib beringizlar bu joyga. Assalomu alaykum hurmatli qo'noqlar. Xush kelibsizlar. Hozir aka degan bugungi shu sun'iy Jettek to'ymasdan to'ylardan mahkumlar qizlardan mahkumlar. Ardan shu Alloh bergan xizmatni qilmoqda yaxshi qaraylar. Kelgugi maqsadni barqaror qilmoq. Shu xizmatni sizlarga sizlarga yaxshiliklar to'g'rilaring. Shunday yaxshiliklar yurib Alloh taolo bersin. Birinchidan assalomu alaykum bugungi qonaqlari. Ikkinchidan shu Ravshan aka Jetteklarimiz bo'lsin. Har doim bu avtobusni yaxshiliklar bilan nazarda buyursin. Hech qachon jamoat ko'rmaymiz. Shu o'zimizning umr bersin. Ota-onasi silagan vaqtda qizning mutlu yigitlardan bo'lsin. O'sha böyle shu zalda kimdagi barligi og'alarimiz, ejelerimiz Abaların suyla kutlarsanızdır, Allah'ın bağlılığına dilekleşmiş. Kırgızistan'da karşılaştırmadan dolayı Kırgızistan'ın gelecek dünya götürüyoruz. Ömrümüzün Allah'ımız eliyerimiz olan yaxşı çıkan çiftlerim olsun. Özünün yüreğini caralan imanlı, insaflı, ülkelerine gelişimli çiftlerim olsun. Bugün bu toyumuzda kutlu olsun. Sevgili toyumuzda anlaşmalarımızda işlerimizi biliyorsun. Daima şu kızdan hizmet görüp, buradan hizmet görüp Allah'ın verdiği yaşımız vardı. Allah'ın yaşımız vardı. Kutlu olsun bir toyumuzda. Ayınlardan söyleyip durgan joyi qo'shilasizlar. Kelingizlar, bilek deb topshiraveringizlar. Muzikani qo'shilasizlar, maestro. Mana estetika suratga tushib ketingizlar.
биздин тоюбуздун акыркы конкурсуна келип жетти. Мен башта айтып кеткендей, бүгүнкү жентек тойдо жакшы бийлеген айымдарга, мырзаларга, атайын той ээлеринин атынан белек камтылган болчу. Мен ушул жерден жакшы бийлеген инсандарды араңыздардан уже суратып, уже таап да алдым. Албетте бул столдон Айгүл эже, сиз чыгып бериңиз. Бул жактан Талант аке, сиз чыгып бериңиз. Анан бул жерде бир агам бар эле, жана мынакей ага, сиз да чыгып бериңиз оюнга. Албетте жакшы билген эжеке, сиз болуш керексиз. Ушул менен, ушул эжеке, сиз. Келиңиз ичке. Болса ушул бүгүнкү жакшылардын жакшы билегендерин жарыштырып ушулардын ичинен жеңүүчү табабыз, урматтуу коноктор. Жеңүүчүлөргө албетте той ээлеринин атынан белек камтылган. Башында айтып кетейин, 2 адамга белек берилет. 2 адам жеңүүчү болот. Kimse sana canım için bağlan demesin. Kıskanırım seni, başka biri sevmesin. Ben gülerim, bırak hayatsın da gülmesin. Bu da kaybım, başka kimse Болду. Üzülüp кетесиздер. Эми молодежь бүтүп биздин чоң эл. Бул жак эжеке. Сиз бул жакта ага жүрүп. Ушул арган бүгүн жеңишти утуп кеткен экен. Келиңиз ага. Бул жакты карап турасыз, эжекемди карап. Эжекем турабы? Турат, көрүнүп атат. Демек бар ордундан экен. Көрүнүп турат. Маэстро даярсызбы? Даяр болсо кетти. Ага! Aralaş geldim, ne olur obrazdan gelin. Kandaylar urmatlı konoktор. Жеңүүчүнү аныктайлар, сиздердин албетте кол чабыңыздар менен аныктайбыз. Жеңүүчү кетпей туруңуз эжеке. Дагы утуп калып ойлоп атасыз. Сиз бунусун да утасыз, бул жака. Кел, бул жака. Азыр элге салабыз, элге. Биринчи эки жутту бутту, же экинчи эки жутту бутту аныктайсыздар. Мен биринчи сиздин ким сагатыңыз? Максат агамдын командасы, Талант агамдын командасы. Мен ар бир команданын атын айтканда кол чабууларын аттанып, сиздердин кол чабуулардын натыйжасына жеңүүчүнү аныктайбыз. Талант агамдын командасына кол чабуулар. Элик, 100 эмес. Максат агамдын командасына кол чабуулар.
Тилekке каршы мен баштайм. Эки адам жеңүүчү болот. Эки жеңүүчү болуп сиздер болот. Сиздер дагы бир күн болсо бирге жакшы күндөрдө сиздер да утуптасыздар деген үмүттөмүн. Эми бул жакта агаларым бар. Экөөбүз жакшырайт. Экөөбүз анан биринчиликке бирөөсүн, экинчиликке бирөөсүн коёбуз. Кандай дейсиздер? Экөө команда болуп турсуздар. Коёбуз. Болду ага. Siz bu duruşunuzda belektin çoğunu utatlayınız aga. Жарыш көрөт düşsün мүмкүн. Жок, берес ага, берес. Анда белекти алып кел. Мынакей, агамын айтышы боюнча биринчи орун. Эжеке, атыңыз ким? Той ээлеринин кимиси болот? Мынакей эжекеси, Равшан агамын эжекеси утуп алды. Белегиңиз кут болсун той ээлеринин атынан. Ага, атыңыз Максат агама да бир кол чоолор болсун, урматтуу коноктор. Сүйлөй деген келиңиздер. Мен досум үчүн барын сызам. Барыңар кол чабуулар менен күтүп алыңыздар. Азаматсыздарға орындықтан орын ала берсеңіз болады. Белгіңіздер құт болсын. Дагы ушундай жеңүүчү далай конкурстарга чыгып, жеңүүчү болуп кете бериңиздер. Урматтуу коноктор, бардык нерсенин башы жана аяк болот демекчи. Бүгүнкү биздин жентек тойдун да албетте соңуна келип чыгып отурат. Андыктан урматтуу коноктор, мен бүгүн бул жерге тоюбузду, жентек тоюбузду, байелдин жентек тоюн тагыраак айтканда жооп берүү үчүн Камчы байке жана Адил байке, анан Жаныш байке келип бериңиздер бул жака. Той жооп берүү үчүн биздин чоң аксакал кишилерибиз. Камчы аксакал атабыз, анан адын десек акыр экен деп ойлобоңуздар. Албетте батаны кылабыз, батадан кийин бийди да болот урматтуу коноктор. Канакей, аталарыбыз келдиби? Мынакей, тоюбузду баштап берсеңиздер, кандай баштап берсеңиздер, ошондой жооп бериңиздер. Сөз кезеги сизде болсун атакай. Келген конокторго ыраазычылыгыңызды билдирип, анча-мынча кемчиликтериңиздер болсо кечиримиңизди сурап атакай. Сизден болсун келиңиз. Балдары, туугандар, мындай да, ушу баласына да бардыгыбыз эле ушу кыргызбыз да. Колубузду көтөрүп бир патабызды берип коелу, ушу балагачы. Биринчи Омина өмүрү узун болсун, атасы менен бир болсун. Анан атасы менен бир болсун ардайым ушундай. Элдин эң алдыңкыларынан болсун. Кудайым берген жашта жашасын, жакшылыкта жүрсүн, тынчтыкта болсун, элибиз менен бирге болсун, алдылар болсун, жакшылыкта болсун. Омин, оминде отурабыз урматтуу коноктор. Көтөрөлү билекти, Кудайым берсин тилекти. Атаке сиз бересизби сөздү? Жаныш эке, келиңиз сиздер дейт. Урматтуу меймандар, мына бүгүн ушул нарсенин тою болду. Мындан ары эмне дейбиз? Эми ар бир үй-бүлөгө ушундай жакшы нерселерди каалайбыз. Ата-энеси менен бирге болсун. Мээримдүү жигиттерден болуп чоңойсун. Омин ниеттесе тилегин Кудайым орунда берсин. Омин, Аллаху акбар. Келиңиз атаке сизде болсун сөзгөндөгү. Неде келип тойдун көзү урунан жакшана алып, ой шоу айтып, ушуна алып, но баланын ушу келинекөнүн кылып аткан нерсеси буларды карасак, мен не дейбиз, ушу ар бир семьяга ушундай нерсени гана каалайм балдар. Каерде болбогула, каерде жүрбөгүлө, улуу чыгаргыла, улуу үйлөгүлө, кыз бергиле, унда кааласа,
şu bireyinin bir yurtun ballarımız, hayırlı ol, boyluk da kalırsa, yolumuz şıdır ol, Kudayım özü kolda, kaydı uşaktan evinin altında, özünün evimizin, nezinin yedi, yurtumuzu akıtayım ama Kudayım yetmişke bile şu Allah nasip etsin. Ana nereye şu Ravşan'a, yerine en gana birinci kalayım ben, şu balan kandan niyet kılıp, yemeğe olamazsam şu balan kula kalırsa, elin gözüne görüngen, attı başlı, yaxşı ballardan bol özsün, kalırsa şunun toylarından oynayalım, kayıp olmayalım, kalırsa, şu jetini al, şu jetini altına bakalım, olur, görürsün var özde, anam nereyiz ballar, nerede kısmak tutan ballar var. Daha bir de sanki mesela, bunu özüzdüm ballar, şu yükseğe çakar neseli açıp, niyet tutacak, niyet olmağın belki ballarına uçuyor. Şu ballarına da özüzdüm ballarına bir patrol verip, şeyden yürüyorsa öğretsin şu ballarına kalırsa, layık koyduğumuz, yaxşılıklar oluşu yerlerde ötüzöyleydik. Solumuzdan gelen yaxşılığımız bizde arkalaydık. Şunu taşıp koyacağız. Bunlar beynet kılışıp, bunlar nesneler kullanacak. Bu nesne gerek olsa özümüzge çeyrek. Bunlar da şu nesneleri kullanırsan sonra ballar. Bunlar video tartılacak, ballar suyu olacak, kızmaklık olacak. Şu ballar kadar yaxşı pata vereydik bu da kalırsa. Bağımızın toylarımızda kızmak kılatılan şeyler olsun. Yaxşılıklar üstüne öyle öyle. Omin. Anca bağlarına kurucuyor. Omin Allahu Ekber. Negisinden şunday toydu beriştagi özü bir kıyım nerse. Barımızdan peşine özgür şunday toy beriş buyursun. Bugünkü çılgı toy esi. Akake sözlükleri sizde olsun. Gelgen oraktorga batağınızı veriniz. Rahmat tuğanlar, büyük bölmesiyle Türkiye'mizin karşılığımızda ten bölüp oturup belgenizleri götü tereyimizde kurasını büyüklüğe baktı. Sonrayda ağrın bir büyüklüğe duruşunda nasiplerin büyüksü canlısın. Suyu doktor üyücü olsun, uğurlu doktor uğurlu olsun, kızı doktor kızlı olsun. Bu da ne bilesek varlığımızı tilegimizi kavurmasın. Olun. Emeke, eme sözgözleri sizde olsun, gelgen oraktorga kahvaltılığınızda etip uzatınız. Rahmat ушунчалык келгендеріңізге ушу биздин үлкен сыйлап ушу баарыңыздар бар болуңуздар бай болуңуздар баарыңыздар бактылуу болуңуздар. Айтқаныңыз келсин, келген қадамдарыңызға разы болып кетебиз, урматтуу қонақтар. Эми аксакал кишиден алып берейин, улуулатып. Бүгүн ушул жерде тамада десе тамада фотограф жигиттери жана бул жерде официант кызмат кылгандар ошолордун баарына батаңызды бериңиз. Атаке сиздин батаңыз түздөн түз бизге тийген болсун. Менде баракан жаралы урматтуу қонақтар. Кызмат кылган балдарына колунан эч качан дарт кетпесин. Ар дайым ушундай элдин кызматын кылып жүрө берсин ушинтип. Жакшылыктарда жүргүлөр, элдин кызматын кылыпчы. Тынч болгула, үй-бүлөлөр менен ар дайым өмүрлүү болгула, бактылуу болгула. Ушу келген элдер силерге дагы бардыңар. Тынч болгула. Elimiz yerimiz tınç basın. Tınçlıkta olalım şu. Ömrümüz uzun basın. Şimdi yaşlılık üstünde çadırak cennet yürürler. Kada Omin Allahu Ekber. Şul aytılgan kaaloo tilектер бар өзүңөрүңүзгө түздөн түз тийген болсун. Рахмат сизге. Анда эмесе урматтуу конокторлор, сиздердин кызматыңыздарда болгон бүгүн KG студиясынын фотограф жана видео камера тарткан жигити биздин агабыз Мойдун Султанов жана анын жардамчысы Нурик болду. Жигиттер борборунун тамадасы Абдибеков Нурдулет, мен болдум, менин музыкачым Абдибеков Бектур, биздин жардамчыбыз Ыстал Жумабаев болду. Кол чабууларыңыз конокторлор. Анда эмесе урматтуу конокторлор, тоюбуздун акырына келип жетелектик бийлеңиз урматтуу конокторлор. Той ээлери. Ушул жерден эч жакка кетпейбиз урматтуу конокторлор. Сиздердин урматыңыздарга той ээлеринин атынан дагы да болсо бий аянтчабызга чакырабыз. Келиңиздер урматтуу конокторлор.